Sini lu. Mau kemana sih lu? Gue lagi nyari sesuatu nih. Lu ngapain di sini sendirian? Lah, ngapain kayak gue sendirian? Lalu lu mau nyari apaan? Ikut gue yuk. Ikut kemana nih? Ya, ikut aja. Kagak lu. Dah, lu kayak maling sendal aja lu. Enak. Emang mau kemana sih lu? Ah, kebanyakan nanya lu. Mau ikut nggak? Ujuk buneng. Emang lu mau kemana sih? Dah, gue pengen berak ini. Lu mau ikut kagak? Gue hebat lu. Berak aja, ajak-ajak gua. Sialan lu. Aduh, udah datang lagi. Bang, bola gua mana? Oh no. Kalian kan udah gua taruh rumah lu. Aduh. Aku siapa? Mau kemana? Emang lu gak ngeliat ada gua? Gua gak tahu, kayak gua balik. Lu berasa kan dijulikin dia kan? Berasa lah, kayak dibanding semen satu sak. Lu ngadekin gua? Lu berani sama gua? Lu macem-macem sama gua pencet metos lu. Lu berani nggak sama gua? Lu sendiri berani nggak sama gua? Ih, mana lu, Be? Lu di mana sih? Lu tungguin lama banget lu. Gua gak ada lu, Om. Lu mah ada apaan sih? Lama amat. Enak aja. Tau nih. Lu makan sama tempe, Om. Lu kalau makan sama apaan? Om ditanya nyaup lah. Ada kali lu. Buset. Emang lu mau kemana? Nonton baik. Kayak toko budeg. Pantesan lu sendirian. Makanya lu kalau jalan jangan nyerudel aja. Oh no. Ya? Kagak Om, gua kebangetan seru. Lu sih nanyain makanan. Emang lu makan apaan sih? Seru amat. Gua kalau makan sama tempe Om, kagak berhenti. Udah kayak kereta kagak ada remnya. Lu jangan menghina Om. Itu makanan favorit gua. Pais, anak jalan timun. Makanan favorit si tempe. Nih, makanan favorit gue nih. Hamburger sama ayam dikeredongin. Tuh baru makanan favorit. Oh no. Lah, ayam dikeredongin apaan tuh, Om? Lah, lu ramah sih, guys. Ayam dikeredongin aja gak tahu. Ayam dikeredongin itu ayam yang kedinginan. Itu bukan makanan favorit, Om. Itu makanan orang desa. Ayam menggigil lu olahin. Buset, ayam menggigil. Kalau lu makanan kedoyanan lu apaan, Om? Wah, lu kalau makanan kedoyanan gue nih, lu kagak bakal kuat beli dah. Ah, serius lu, Om? Emang apaan? Rebung. Itu mah makanan gue. Udah. Stop. Dengan kita topik sekarang. Kita jangan mikir makanan dah. Berak gua. Oh iya Om, Bang Penjol kemana ya Om? Kagak pernah kelihatan. Ngapa lu? Tumben amat nanyain dia. Kagak, biasanya kan sama lu. Bang Penjol buat kesan abis kawin kagak pernah main sama gua. Oh no. Lah emang apa Om? Lu marah sama dia? Panjang dah ceritanya. Bang Penjol udah diketekin sama bininya.